जो जलपा अभिवादन अले अभिनन्दन यानाचना नेपालमण्डल टेलिभिजन या जाजो म्युजिक लन्च प्याड सल्लसको चेनाचना जी अनुप साक्को या पाखे जाजो या भेन्यू पार्टनर जापु समाज साउन्ड पार्टनर नेशनल साउन्ड एन्ड लाइट सर्भिस अले वार्डरोब पार्टनर जुजु वेयर्स हजुर सोकुमे बाजु मेजुपी नेपालमण्डल टेलिभिजन या म्युजिक लन्च प्याड छ थौ चिस पाक न सतातै गुजुल छगु तस्क हे हेपु संगुमे जमाना मभी सो छगु पर्फेक्ट मी धगा ढा ठुकिया त अवश्य न जमाना बच्चा पाना वंगु जुला सुसु चीज त नापसिया आ मभिनाना वंगु दुसा सुसु चीज त नापसिया आ बिना वंगु न दु वहे चले छगु म्युजिक भिडियो या स्तर या त सोल्दा सखेतला नापायुगु मेतन तस्कहे बाला छगु एभरग्रीन सदाबहार मेत अवश्य खय खत तर थौकने न छगु क्वालिटी हिसाब छगु टेक्नोलोजी हिसाब तस्कहे बाबा लागु मेत वया चंगु दो वहे मेत मध्ये छगु मेख जमाना मबिसो गुकी हरेक कथया छगु परफेक्शन जी थुकी खना छना छगु दृश्य या हिसाब छगु कलाकारिता हिसाब छगु सिंगिङ पक्ष हरेक पक्ष तस्कहे छगु परफेक्ट मे जमाना मबि सोया टीम या त थौची स पाकठा स्वतातै गुजुला जाजो म्युजिक लन्च प्याड छ ओके थन जी पापी विराजमान जी थुंगला ठुकी या सिंगर त लिसे ठुकी या क्यामेराम्यान जी सोहनदाई वेकअप थन विराजमान जी थुंगु गुजुला आ जास थन नेपालमण्डल टेलिभिजन या जाजो म्युजिक लन्च प्याड या ठुगु सेट छ ठुगु मे जमाना मभि सोया निम कलाकार one of the superstar रुपेन्द्र श्रेष्ठ थक्वामी लिसे द भेरी ब्युटिफुल एन्ड ट्यालेन्टेड आराध्या लक्ष्मी खड्गिया तना लसुकसिया हजुर नेपालमण्डल टेलिभिजन जाजो म्युजिक लन्च प्याड छ खलबले नीति थनछि विराजमान जी ढुंगु गुडु ठुगु जमाना मभिसो मेया टीम ठुगु मेया विषयले भन्छ जानकारी बि मेया बोलख जमाना मभिसो ठुकी स व्याधिपी ख रबिन्सन कंसाकार अले लिसे सुमन मानन्धर ठुकी शब्द सुरजवीर बजाचार्य खसा म्युजिक व म्युजिक अरेन्जमेन्ट जुगल डंगुलिया ख कलाकार पी रुपेन्द्र श्रेष्ठ ठक्वामी व आराध्या लक्ष्मी खड्गी खसा सपोर्टिङ आर्टिस्ट कथा ठुकी चिरबाबु महर्जन रमेश पौडेल व राजकुमारी श्रेष्ठ साथ्या दिगदो लिसे सिनेमाटोग्राफी एडिटिङ व कलर सोहन मानन्दर्य खसा ठुकी ड्रोन पाखेग्वाली नादिगदो सनी साकेन अले मेकअप आर्टिस्ट पूजा शाही व निरु महर्जन खसा ठुकिया कन्सेप्ट ठुकिया कोरियोग्राफर लिसे डाइरेक्टर ख आराध्या लक्ष्मी खड्गी वेकअप थन जी लिसे विराजमान जी टुगु गुजला वेकअप लिसे खलबल न्यनेके रबिन्सन दाइ पाखे सुरुवात या जी टुगु मेया वेक सिंगर गायक ख सर रबिन्सन फादर इन आर रबिन ख रबिन्सन यो कथा तो वास्तवमे यो को न्य चाहिँ छम रेस्लर सम वो भने छ काठमाडौँ रेस्लर ओले वे ना चाहिँ रबिन्सन जुले चाहिँ आले फ्यामिली न प्लस रिलेटिभ टेस न फिट न रबिन्सन टेमा का चाहिँ नापाले बुबले चाहिँ रबिन्सन का नाम दौ चाहिँ ख के छिन रेस्लर थे खन्डु ज्या के ज्यान दो हाइट दो मलाई ठेक सुले रेस्लर नै छ अवश्य रेस्लर थे न जिलस पछि न रबिन या सन रबिन या क्या जुजिया रबिन्सन जु हजुर बच्चा थियो ठिकै गु सिंगिङ करियर खचियो खेता तो बुदिया भिन्तना मेका सपा खेच्यो चाहिँ तो सुरुवात जुगु कौशा नि वनन्छे मे हालेको सुरुवात ना दिगु ख कि थननि सितिनि सुरु जो बच्चा थै सिंगिङ करियर विषय पछि ध्यान दिन्छ जो जलपा जी रबिन्सन कंसाका मे हालियोला जी खास मजा पनि चाहिँ हालियो ख पिने पिने चाहिँ प्यामो ख तर जुन दिन चाहिँ भरि मे हालियो चेको जुजाना जिम्मी हाल्छु नि हुन्छ छे चे वंसा म्यालमा कोही वंसा म्यालमा एकछिन झाले वंसा म्यालमा हरेक कोठा वंसा म्यालमा छटा जसा म्यालीमा अहिले 20 वर्ष यहाँ 22 वर्ष यहाँ चाहिँ छौ जिन म्याल छ ज्याजो होला ज्याजोले चाहिँ जिन छौ पार्टिसिपेट जियाउन फोन म्याल्यो ख
अलि फोन म्यालिबले चाहिँ ऊ ट्र्याक ह्याक है अलि फोन म्यालिबे ओब्ले नै जी निगटी ट्यागो ख निग पार्सी जुले निग ट्यागो ख पहिले प्रथम सिपाही ट्यागा चाहिँ ओब्ले नै निग प्राइस ट्यागो ख अले वयालिबा चाहिँ भटिसा ओ एफएम निने भटिसा कम ज्या चाहिँ ग्याप जुल अले ग्याप जुले चाहिँ अले सिंगिङ पट्टि उली ध्यान ल म तर हाले दुनन चाहिँ म्याली इच्छा दुसान म्यालियो छौ होता चाहिँ चुमालन जाउँछ नि अले गुली ग्याप लिबा चाहिँ 16 न्य चाहिँ बुदिया भिन्न मेकास राव होला मेकास रावले चाहिँ ओ टाइम नै न व 2-3 वर्ष न्य चाहिँ 6 वर्ष ढ्यामले का कन्टिन्यू चाहिँ 2-3 वर्ष न्य चाहिँ जी भटिभि स्म्युल एप मोबाइल एप्लिकेसन जुल प्लस नर्मल एना चाहिँ भटिभि हालियो ख तर उही ओ छो नेपाल भाषा छो बालागु बुदिया भिन्न मेकास जुन प्याउले चाहिँ तस्को दुनी मन एकदमै या चाहिँ ठुमे चाहिँ पक्काएन ठुट चाहिँ कभर सिंगिङ यामा र चाहिँ अहिले जी ओ किसिममा चाहिँ अहिले छौ पार्टिसिपेट जुया चाहिँ उकी चाहिँ टप 5 वे ताला र छि मेजु सुमन मानन्दन आफ्नो वेकन टप 5 वे लाम तालाउली अहिले वे दौराने चाहिँ थो जमाना मबिन सो न लिपा हाल दु चाहिँ खग हजुर अवश्य न सुमन मानन्दन म्याम ओले वेक न डेट हाला दिमुजला बुदिया भिन्तुना मेकासा टुकी चाहिँ छगु भ्यूज पाखे छि विनर जातिको जुल त प्ले अफ भ्यूज भएको छु पछि छु एक्सपीरियन्स का नातेसले बुदिया भिन्तुना मेकासा अले लिसि ठगु सिंगिङ करियर पछा न्यवनि से सुरजु खवा थुप्ले निसे जु ख पछि म्याम का नातेसले जी से नपाने से मैं चाहिँ हालेको ख मतलब कॉलेज प्रोग्राम ले अले अथे ग्यादरिङ ले न जी हाला अले पुगेसन जी हालले चाहिँ बाला स्टेज न हा दाइबले चाहिँ जी गब्ले चाहिँ स्टेज न हाला अले नापा चाहिँ च्यारिटी सो थेबले न हाला अले वे जुल अले ओके लिपा चाहिँ जी स्मुले भटी हाला मतलब स्मुले चाहिँ डुएट सङ रोबिन्सन जी नापा अले मे पिना 5 मिनेट अले ठो बुदिया भिन्दिना मेकासा वेबले चाहिँ जितन बोथिकाले दैदिला मुखला अले जिता चाहिँ नेवा भाइ या सङ चाहिँ भटिचा थाकु अले जी फैथे म च धगा दया मुखला पासपिन त अले जी चाहिँ अडियो जग्गा हाला अले वो मे हालिरन जिता 2 दिन लगे जुल वो मतलब प्रोनाउन्सिएसन अले वो मे हालिर जिता बच्चा थाकुला अले जी चाहिँ छि हस्बैंड नाप भट्चा सल्लाह याना अले वेकन जित सिंगा बिया दिला अले भट्चा ट्राई याना ऑडियो नहीं हाला का पहिला अले ऑडियो हाला अले 5 मिनट से बाला तो भिडियो याना वो पार्टिसिपेट यासा जिउ दका दइ दिला अले जी चाहिँ सूरज बीर जिउ या त ऑडियो याना छया मतलब अले वेकन चाहिँ छिसा हागु बाला छिना हागु बाला अले भिडियो याना छया हया दिवसा जिउ दैदिला अले जी चाहिँ भिडियो याना ओके पार्टिसिपेट जुया तर रिसो चाहिँ म याना उली मछि भ्यूज वही वो मे चाहिँ जी फर्स्ट टाइम नेनिबले तस्कै यलो छु मतलब प्रोनाउन्सिएसन मको यो वो मथु सान जिता चाहिँ एकदमै वो लय था मलाई वो चाहिँ जिता एकदम बाला ताला अलि जी जस्ट पार्टिसिपेट याना अलि बुदिया भिन्तना मेका सही बुटी ठोखन्छ ला पकाना छौ आ छु बुदियो जिसा भिन्तना बिदैको जुल मे पाखे हे ओके माथि ठुकिया गु लय ख शब्द ख तस्को हे जै शब्द जुए जला वो मे चाहिँ जी पोस्ट यानाले जी चाहिँ पुलिस सोचेमा याना कि मतलब जी सोचेन चाहिँ 1015 मतलब उलिसको भ्यूज भयो आ सुनाना ये जी हालाको चाहिँ ये कि मको दया चाहिँ सोचियाना गु महिला अले एक दिन आए वो भ्यूज चाहिँ 25,000 to 3,000 बोला कङ्ग्रेचुलेसन अथवा बुदिया भिन्तना मेका सही विषयला झुक्जुए जुल लेसे थुकु जमाना मबि सो ठुकिया शब्द न भएका सुरजबीर बज्राचार्य जुना चाहिँ बेको ख गुकना चुलावले सर म्याम तो मे चाहिँ छिनिमेसा हालादि जमाना मबि सो जाउ को थई कदि मे जिमसा हालि टाइप रे गुकना चुलावला दक्ले नबाला थो जमाना मम्मी सो जुन मे प्या होला सकल जी टिम हेर्नएको सुवाडु थो मे प्यावे न्य चाहिँ थो जिबे थो लकडाउन टाइम में चाहिँ छुया भटिभि मेन हाल्छ न जुल अब वो टाइम में चाहिँ छुया जुले झि जुगल डंगल चर चाहिँ फोन इन दिल का छो मे चाहिँ छुलाई तयार जोडु छोपजा छिमज छ सो यो चाहिँ हार गा दैदिल
वो बोले चाहिँ अहिले ठिक छु ऐसा स्टुडियोले जिम्मे न्याठेना छ भने उसले लकडाउन टाइममै भएपछि वो नठाको अहिले स्टुडियोले चाहिँ न्याठेना छ भनेको चाहिँ स्टुडियोले वना चाहिँ वो शब्द सुयोग लिएर जिम्दा एकदमै लेट हाल्यो नि अहिले वो बाला साटको अहिले जी तुरुन्तै झी सुमन मानन्दर जी खलाना अहिले खलाना साटको वे गर्न जिउ थोमे चाहिँ झी हालमा गर्दा चाहिँ अहिले वो ढुङ्गा चाहिँ अहिले जुगल डङ्गल सर चाहिँ कम्पोज न एन्डिल दगो म्युजिक एरेन्जमेन्ट न एन्डिल वो अहिले चाहिँ ठो मे हालबे चाहिँ तस्को बाला चाहिँ प्याउला अडियो चाहिँ अहिले वो अडियो प्याएगा चाहिँ ठो चाहिँ झी स्याङम पासा झी सोहन मानन्दर जी नापान्छे भइसम पासा जुल अहिले वेगन सल्लाह एमले चाहिँ ठो चाहिँ छो म्युजिक भिडियो पिकामा ट्विटर भटिछ न्यू टेक्नोलोजी न छेला चाहिँ त्यो म्युजिक भिडियो पिका मार्ग वेगन अहिले सजेसन बिहा दिल सजेसन बिउले का ठिक छु झिसो चाहिँ छुए किसिम चाहिँ कम्प्रोमाइजमा आएछ चाहिँ झिसो यामा ट्विट चाहिँ बरु निन सुन लैजु सा वेगन छु प्रब्लम मरु गर्दा इदिल जिन सोचेन भने कि छनु जुग जुइर गा सोचेन हो तर तो सुन लैजुल तर जिन्द अल्छी चाहछ वेक अफ जुन मुभमेन्ट खना चाहिँ जिम्दे तस्को ले दाल्दु नि एकदमै वेक अफ एकदमै सुटन्सी खटे ज्यादा एन्ड्यु खले चाहिँ ठो चाहिँ एकदमै बाला झिसन छु चिज कम्प्रोमाइज मयासे चाहिँ त्यो कन्टिन्युटी या मार्ग चाहिँ वो लिबा प्याउले चाहिँ तस्को बाला त अहिले दर्शक झि श्रोता पिसन तस्को एक ल उके चाहिँ तस्को लेट आव अहिले सुला कठाइ कम्प्रोमाइज मया ज्यादा तो चाहिँ छौ कठाइ हाई बजेट युटिलिटिज हुया बजेट झिसन खासै विचार मयना यहाँ उनी झि ठ फ्यामिली थे जुल बजेट झिन छुन हिसाब मयना अहिले उके चाहिँ थो न्याठेन छ त्यो पुगको चाहिँ बालकमा ठौने जमाना अनुसार चाहिँ त्यो बालकमा नभई जमाना अनुसार चाहिँ गइ किसिमको मि प्याइजौ ख ठौने जमाना लोएको चाहिँ त्यो मे चाहिँ बालक प्याएकोमा ठुटो टेक्नोलोजी वाइज न छुचु छेलफु झिस पुरै छेलमार्ग चाहिँ झि सोन जिन न छ सजेसन बिहा दिल आरे दिन जिन न छ सजेसन बिहा दिल वे कठा चाहिँ झिस चाहिँ न्याउनाले चाहिँ तस्को बाला चाहिँ झिस बजेट चाहिँ छुए हिसाबमा हैन वेको पिसा चाहिँ ठुके जिन्दा चाहिँ म्युजिक भिडियो देखेबले चाहिँ सुटिङ जुले गुल्न चिजमा प्रस्तुत जुल मलाई एकदमै अपुकया वेको पिसा जिन्दा चाहिँ बिहा दिन्छ वेको पिना एकदमै जस्ट धैर्यसम्म ठोसामा रह टक्क आइदियो कोसम्ममा रह टक्क आइदियो एकदमै फेमिलियर इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदमै मलाई अहिले चाहिँ सुना चीज अइ कम्प्रोमाइज मतलब तो आवश्यक जुल धाइले टक्क एकदमै अलरेडी एका खर्च जु मजु अइ कठैपटि नमयासी छौ कठै फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट जुल जुल प्लस वो कठैपटि छ मोटिभेसन हरेक कठा तके दु एकदमै आरदे म्याम पिके या डाइरेक्टर न शेख लिसे कोरियोग्राफर अले कन्सेप्ट लिसे कलाकार उनमसी मतलब रोल छि सहे या ना दिला हजुर थाको मजला मतलब दुनी डाइरेक्टर न जिम्मा दु कलाकार न जिम्मा दु कन्सेप्ट ला न्योहे चाहिँ छिसा सुना दिगुजला तर अन द स्पॉट छिसा गु शूटिङ एबले हरेक रोल हमेशा या मानिले पछ अनि थाको थे मजला ट्यालेन्टेड मल्टी ट्यालेन्टेड मलाई एज अ पर्सन द च्यालेन्ज एकदम यो द च्यालेन्ज योले चाहिँ थो म्युजिक भिडियो चाहिँ जुन दाइन अनुदाइन कन्सेप्ट खदा दिला त ने ढुङ्गा चाहिँ जी ओ ठेना जी छे एकदम प्र्याक्टिस हेन पहिला सुरु ट्रेन या अहिले ठो कथा हुने उड्या जी चाहिँ एकदम चोया ढुङ्गा चाहिँ अलिक कोरियोग्राफी ठेटे जी रुपेन दाइ दी रुपेन दाइ ठेरे स्टेप भी दिया जी पहिल्यै प्रिपेयर हेर्न चुना अहिले क्यामेरा एङ्गल त जुल फ्रेमिङ त जुल वो चाहिँ सोन मानन्द दाइ न चाहिँ चुना चाहिँ फाइनल हेर्न चाहिँ हेर्नु छौ कथा एकदम थाहा नथाकु छौ कथा चाहिँ एकदम थय भिडियो जुली चाहिँ द थयो जुली थयो कम्पोज जुल थयोपट्टि हिसाब जुली चाहिँ इजी न लगे जु जस छुट्या हो इजी न साफनाको बराबर रहे छी मलाई दुखन उक्या टिको सिउडो तर उके प्रति चाहिँ जुन अनि रिजल्ट तस्कै मालडका डाइरेक्सन छिटो टक्ले फर्स्ट का वा नापना डाइरेक्सन छिटो मको जु डाइरेक्सन ला तो फर्स्ट डाइरेक्सन चाहिँ जी जिउपट्टि मुभी लिबा ढुङ्गायो मेहे यानु ख जी कोरियोग्राफी ला फर्स्ट म्युजिक भिडियो लिपा चाहिँ सेकेन्ड कोरियोग्राफी सेकेन्ड म्युजिक भिडियो लिपा चाहिँ कोरियोग्राफी हेर्नु खसा लिबा ढुङ्गा फिल्म यो चाहिँ फर्स्ट डाइरेक्सन वो कोरियोग्राफी हेर्नु तर म्युजिक भिडियो हेर्नु चाहिँ जी आदरणीय मनोराज नकमी दाइपट्टि बानो चोयादिएको मे चाहिँ फर्स्ट म्युजिक भिडियो चाहिँ फर्स्ट डाइरेक्सन हेर्नु ख वन रिलिज रिटिङ हुडु बेमान दाइ हो बिजुली जिना दिकी चाहिँ सोनमान दाइ हो सिनेमाटोग्राफर एज अ सिनेमाटोग्राफर चाहिँ वेकन प्ले न दिगुडु वो एक हो ओके डाइरेक्सन या नापना यो अनुभव दे ढुङ्ला अनुभव ला या नाचनु दु लर्निङ प्रोसेस ख मलाई या नाचनु दु स्टडी न या नाचनु दु रिसर्च या ना जे सल्लाह या ना दुख या ना सर दुख छ परफेक्सन जी कथा के कथा डाइरेक्सन या ना त बुडु अवश्य खेतल टुकी टिम हो किन
तर तस्का है बालाको वेकन डाइरेक्सन नादिगु तु कोरियोग्राफी वेकन है नादिगु सिग्नेचर स्टेप गुना दिमागे बोले छिसा चाहिँ जमाना मभिसो वो चाहिँ मेन सिग्नेचर वो चाहिँ मे नेन ढङ्गा चाहिँ वो मिजान गु कथा मिसै त जुन वो ह्याक्यो कथा चाहिँ ठिटा चाहिँ माया जाले लगे जिस माया जाले चाहिँ जीव ठिटा पटेयामा हेकेमाउडु वो हिसाब चाहिँ येना चोन्डु वो हिसाब चाहिँ वो जमाना मबिसो वर्ड वे आउँछ छ कि चाहिँ सिग्नेचर स्टेप त्यो ढ्याले सल्लाह सोन्दै नपन सल्लाह जुल अलि सुरज बिदाई नपन लिरिक्स चयादिमा सुरज बिदाई वेक नपन सल्लाह जुल दुख टिमे नप सल्लाह जिया जिबी निकसुक चाहिँ मिटिङ चोना जि कन्सेप्ट चाहिँ दुक्षित न्यङ्का दुक्षा एका दिल थेथे जी प्रफ्त थेथे जी टाइपे सुमन दिदी न दुख एकदम अवेलेबल yana दिल अहिले रमी सन्दैन न वे कथा चाहिँ एकदम हेल्प yana दिल टिम वर्क एकदम बाला लगे जुदा चाहिँ रुबेन सर हजुर मी या सुरुवाते गो जी सपोर्टिङ के एक्टर टन दुगु खा चिराबाबु महर्जन हजुर अले मतिना या गुबले भ्यायो गुबले टाइप चिज तयार दिल 5 मिनेट भित्र मतिना नै नादिल बिहा नै नादिल फुका आछारा छौ म सम्झ देख्ला अब बिहा रंगला दे दे नि मलाई ओके सो बच्चा मतलब त स्टोरी यानी दुनी जिमेशु पाखेन लक्तिम दाइथे छौ सुरुवाते गु कथा चाहिँ मतिना याद आउँछ जुट आइथे पति वो जुल अनली भाको हुन त स्टोरी छ कना दिसल ठगु मे या त ठुको ठाउँ स्टोरी बुक ठाउँ बने जल म्याम युमेशी पाखेन जी चाहिँ ठो मे नेने ढुङ्गा चाहिँ सुरजबीर दायु चाहिँ फिलिङ्स त छुडु कि नेना चाहिँ गे कते जो दाइ जुबरे थे कन्सेप्ट खड्या जी वे कद थे एकदम बाला र द्या ध्या धेर अले थेथे जी दाइ जिस प्रॉप्स त थे त युज अले साडी थे ड्रेस त दइ ध्या न ध्या अलिपा चाहिँ मे फर्स्ट वर्डिङ जिउ छु इसिडुम मेजु नकरिचना न्यासिचना जी मते टाय बिटिक द फर्स्ट टिकटक या नाचो मिसा लु भने छु जो कन्सेप्ट भिजन है ठक्क टिकटक नाच नि अले ठेरेना मोबाइल खुयाङ्ग्यो ड्याजी वो प्लेना या वो सोचेना वो सोचे नगा चाहिँ अठे मिजा दुवा बयाउने होला उली अछि मिसिमहरु बरु डायलेक्ट प्लेना चाहिँ दर्शक पिन्द चाहिँ क्लियर याना या त डायलेक्ट चाहिँ न्याने त्यो बिचायना चाहिँ सल्लायना या जो ख समय अनुसार ठंगने म्युजिक भिडियोले चाहिँ डायलेक्ट न चाहिँ टस अझ ओके बाँड्दै हिसाब जुन आरे दे चाहिँ जुन कन्सेप्ट निकल मलाई जिबिजन सक्लै ढोबले जस दक्षिण वो कन्सेप्ट एकला एग्री याटा अले वो हिसाबमा जुन जाना न्यानी यारका टिकटक भिडियो चाहिँ थ देखियो अले दोस्त चाहिँ जमानै त भ्यू मगिया मख ठुकी पोजिटिभ मेसेज न जे भ्यू कु त हेर्नु अच्छा दसा टिकटक वेस उन्डु ठो प्लेटफर्म बाला जस त पोजिटिभ न दु नेगेटिभ न दु थयो ज्यानी पुरै रिस्की क्या चाहिँ टिकटक या मुझे हजुर मलाई गुना चाहिँ सुनसान ठासे उना या मुझे मलाई टिकटक या मान्या नै या जनी बच्चा थइपटी क्यारेक्टर पिसले त्यहाँ दिसले ठुकुको स्टोरी ला जुय जला स्टार्टिङ हजुर अनलिपा जु क्यारेक्टर प्लेज या पनि लभ स्टोरी प्लेज या पनि सब पचा के एक्सप्रेस त्यहाँ खास जिल्ला ठुकी आ छ आर्टिस्ट रूपमा चाहिँ जाइन्छ न ख मलाई जाइनु ख आई मिन कन्सेप्ट चाहिँ जुन आरे त्यहाँ दिएको ख अब कन्सेप्ट चाहिँ धन्यको बोले चाहिँ जी ठुके चाहिँ वो क्यारेक्टर अनुसार जी प्ले या फिल्म फैला वो क्यारेक्टर जी डुबे जो चाहिँ जो ज्या या फिल्म फैला जी जो डांस या फिल्म फैला डांसले डिबे ख मेनले जुन वो या मा पटे ख वो ढाहे चाहिँ आरिदा ढाहे छ ओके जुन वो क्यारेक्टर पुरा हाउभाउ जुल लवाई खवाई जुल हिँडे जुल वो अनुसार जी चाहिँ वो क्यारेक्टर निभाया फिल्म फैला जी वो पहिला सोचनी हनका अरे सकले जी चाहिँ का जिना दजै कन्फिडेन्स ब्रेजल के जी ठुके चाहिँ या फै हजुर अलि लिपे चाहिँ अलि न्यू टाइम कया जी का ओके याना चाहिँ अलि ओके चाहिँ ज्या चाहिँ न्याने सुरु हेर्नुगा हजुर अले जस्तै केला डान्स स्टेप्स न डान्स स्टेप अले वो डान्स पुरै कथा युज ना त जस्तै अम्ब्रेला जुला वो चस्मा जुला जिना चाहिँ त्यही विभिन्न कथा प्रॉप्स टु युज या जुदो सब तुलसी चीज यहाँ दि दुला यो कोहे नेपाल भाषा या म्युजिक भिडियो यो कोहे दहडे दुला सबको कथा या सबको क्वालिटी हिसाबमा सब क्वान्टिटी हिसाबमा सुपरस्टार कथा जीव या जिया दुला सो थके डिफरेंस खाउँ सो थके डिफरेंस चाहिँ जे आटक गुलिना म्युजिक भिडियो याना मलाई ठो म्युजिक भिडियो न जुपुरी छ स्टेप चाहिँ बिल्डअप या जित चाहिँ फिल जुला थाहा जी आटक गुलिना चाहिँ जे म्युजिक भिडियो हैन ठुली चाहिँ जस्तै वर्कसप नै हैन जिम त न्यु सन डान्स भिडियो प्र्याक्टिस नै हैन फिल लेवनी या ताकि जिम त फिल लेवनी बेले चाहिँ अफीमा ठाकु मजीमा जे आज सोन रात ठाकु मजीमा सोन्दैन एकदम सोन्दै खास क्यामेरा पर्सन जे न जिमी प्र्याक्टिस यहाँ सोन्दैन जिन सोन्दै थिएन थे हामी दाइन
अब ले थिएन लाए वे कयो स्टाइल जिस थिएन फ्रेमिङ हैन चाहिँ एकदम प्र्याक्टिस गर्नु ख घुपडी सर्टी त घुपडी एङ्गल न छु अनि हिसाबमा क्या गरे चाहिँ सोन्दाई जिबे सोम सोना है एकदमै न्यूनसन राख्दै वर्कआउट yana चाहिँ जिबे बल्ल बल्ल अले फिल्ले हुनुको चाहिँ अलि अन फुल बोट है तर मानमा थोकडे म्युजिक भिडियो या जिमा सकी बाय सुटिङ या यहाँ चाहिँ न्यून सोनो या एक हप्ता चाहिँ फिल्मी पाके चाहिँ एक हप्ता 10 दिन वर्कसप yana चाहिँ प्याउँछ एकदमै बाला म्युजिक भिडियो लागि न डाइरेक्टली फिल्ले मसी पहिले चाहिँ तपाईँ सल्लाह जिमलका गएपछि कन्सेप्ट ख मलाई सुसु या म ख उको सल्लाह ब्याका चाहिँ फिल्ले उहाँ चाहिँ त्यसमा भयो दक्षि पहिला त मे प्यावले चाहिँ छो म्युजिक भिडियोले डेकमा आपले जी जुम मिखा चाहिँ दक्ष पहिला खुवाए निमो छु जे नेवा सुपरस्टार त झिसन लिए मार्गा चाहिँ जे आर्य जुला रुपेन्द्र श्रेष्ठ वेक अप दक्ष जुम मिखा पहिला खबिए वेक अप दक्ष पहिला जे आर्य द नापना खलाइन त्यहाँ नक्तिनी रुपेन्द्र जिना धाइदिउ थिए छौ स्टेप चाहिँ त्यो जमाना मबी सोन चाहिँ छौ स्टेप थाहा हुन राइदिउ वे जिमलाई चाहिँ तरौँ गर्वै ख यो सुभाव अहिले वे हिसाबमा जुन मन तुना चाहिँ जुन किसिममा झिस सेलेक्ट केन हो आर्टिस्ट चाहिँ एकदम बेस्ट प्यावल लियो चाहिँ जुन अझ न खुसी ताल जमाना मबी नाच्न गयो भिङ्गु भिङ्गु खतम प्या ले जमाना मबीसा दुख भिरे तला ट्यालेन्टेड जी सिनेमाटोग्राफर लिसे एडिटिङ कलर नभएको नै नादी गुडो ठुको जमाना मबी सो सोहन मानन्दर भएको अहिले वरिष्ठ पत्रकार विजय असं भने छौँ ताहाको खन्ची आटक न लुम क्यामेराम्यान हाफ डिरेक्टर जी बच्ची पार्ट चाहिँ डिरेक्टरी खस्छ क्यामेराम्यान न छमा हाफ डिरेक्टर जी टेका त्यादिला सर सरी न सर बच्चा एक्सपिरियन्स ने हाफ डिरेक्टर जिनो भएको टेका त्या के बच्चा गु क्यामेरा प्लेइङ ख गु कठैपटी कन्सेप्टियलिटी छाटा छ सहलाला अवश्य ब्याकमा गयो जर डिरेक्टर लिसी क्यामेरा त लिसी ब्याकमा हुन्छ गयो एक्सपिरियन्स ल छौँ बच्चा डिफरेन्स मेमेको म्युजिक भिडियो सा छिगो हिसाब न छौँ खना आज जस्तै आरिटना म पहिलो सलाइना वे गर्न थौ कन्सेप्ट देख्दिल अहिले वे कन्सेप्ट चाहिँ जहाँ चाहिँ घेन क्यामेरा प्ले अझ नु कन त्यो किसिमले चाहिँ खप्या होला मलाई अहिले अन वे चाहिँ अहिले कन्सेप्ट वे गर्न द निकिङ गा चाहिँ ठो कन्सेप्ट का ठुटो शब्द चाहिँ ठो ठेना याउ अहिले लोकेसन होला मेन मलाई अहिले लोकेसन सोना जिमी लोकेसन गोठा सोनगा 4-5 था सोना लोकेसन गर्न चिरुवा मजो मलाई अहिले अहिले चोबारे अन साले केना थौ चाहिँ अहिले लिपा उखे छु ड्रिम प्यालेस टोखा अन साले केना अहिले आठ लोकेसन न मिलेज ल मलाई लोकेसन मिलेज हिंगा आठ फिर त अहिले ड्रेस अप गेना मिले होला हाना ड्रेस भने अहिले ड्रेस चाहिँ अहिले वे अनुसार चाहिँ अहिले वे खाना चाहिँ अहिले कलर थोरै टाइप ठेने टाइप ड्रेस हैन सल्लाह ना चाहिँ उगे चाहिँ ब्याकग्राउन्ड अनुसार चाहिँ ड्रेस मिलाएन यानो जुला ठुया चाहिँ तर ठो यानोले एकदमै हेर्छन देव सुरन छ छि रविजी सुमनजी न एकदमै सपोर्ट सपोर्ट याउ छि द मलाई ए जुलिना जिमा चाहिँ ठुके ज्या न सिको अफ ल छ ज्या एकदम खुसी मतालका जिबे चाहिँ फ्री ज्या एकदम एक्टिभ गा सुरन छ अनि छि मिटिङ चनो ब्लेन छ we're going to go Swan family environment चाहिँ family environment अहिले सबै अप्ठ्यारो नमजो मलाई एकदम ठ्याक्क अहिले वेकअप सँग ज्याबले न जेउ चाहिँ छु कम्प्रोमाइज मा मलाई अच्छा ठिक टेक्निकल पार्ट बाकी भने जस्तै आज सन एकदिन ड्याडी थियो क्यामेरा खनि रह्यो छौ दर्शक मिखा खनि चीज जुल अहिले मिखा खनि रह्यो लोकेसन खनि अन कलाकार पनि एक्टिङ खनि अनि हरेक चीज वो खनि जुला वो ठुके परफेक्ट एज जुला छ न कम्प्रोमाइज मुजु भयो पठाइलो लोकेसन मतलब वेमा जैसे नर्मली म्युजिक भिडियो या त मेमे लोकेसन ने न सिरेका छ कठा यही तरह ठुकी तस्का है चीजगु एकदम रिच टाइप ऑफ लोकेसन के नाले कि मतलब गुकन होले वो आइडिया वो आइडिया चाहिँ मेन yana गा चाहिँ ठुके चाहिँ अहिले मेन yana मेला एकदम बाना ठु मेरो चाहिँ भन्छ स्ट्यान्डर्ड टाइप एउटै केन दसा अझ बाणै हारेको छ चाहिँ झिनाले ड्रिम प्यालेस चुज हेर्न छ वो चाहिँ पुरा व्हाइट जुला अहिले व्हाइट चाहिँ अहिले उके ड्रेस चाहिँ जस्तै रेड पिङ्क फिब्ले न अझ जहाँ क्यामेरा उके स्वेपले एकदमै कलर घ्यौ छ्याप्पो बाणा खण्दै नि उके ए जुलिन वे लोकेसन चाहिँ छानेन कठने या मार गरे ओके क्यामेरा एंगल गुल्टको इम्पोर्टेन्स दै छौ कठा गु लोकेसन लखण्दै गए जुला अनि कलाकार पिनीको कलाकार खण्दै जुला तर उके या त सही ढंग इफेक्टिभ रूपमा केने उपति छौ ला क्यामेराम्यान चाहिँ जुला त हाफ डिरेक्टर ठका ताइ भयो गुल्टका चाहिँ इम्पोर्टेन्स टु अले थौकने उपति म्युजिक भिडियो गुल्टका ध्यान दिया छ ओके एकदमै इम्पोर्टेन्स टु क्यामेरा फ्रेम दियो मलाई चाहिँ फर्स्ट वा आर्टिस्ट रजिस्टर याद जस्तै आज चाहिँ अपोजि या वाइड एङ्गल चाहिँ आर्टिस्ट रजिस्टर हेर्न चाहिँ अहिले काले टाइट मिड अहिले उकेन लो एङ्गल का बाँडेला
मिडियममा ला जस्तै पनि हाई एङ्गलमा बाँधेला एउटी न एकदमै ध्यान टेमागा उके चाहिँ नि अहिले वो क्यामेरा वो फ्रेमको मिलानामा उके झन् लाइटिङ न एकदमै ध्यान दिमा ब्याक 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 लाइट त जुला आर्टिस्ट लाइट जुला मलाई उके उटी अहिले आर्टिस्ट टेबले न गेल बैकग्राउंड ने अभी तहाँ वो उगे उठी वो डेफ व्हाट इज डिस्टेंस है गुल डिस्टेंस है टेबल गार्ड नहीं अनि यो एकदमै सोचे मागा अहिले जिमी सल्लाह नउले चाहिँ वे गर्न चाहिँ छौ जुम आउट जुम इन वो याबले न अहिले आइडिया चाहिँ ठ्याउ टाइप यहाँ छ अझ नो टाइप एउटी जी वान शट ठ्याउ टाइप एउटी वे मलाई जस्तै ग्याउ टाइप भने जुम सर जुम न आर्टिस्ट ढ्यापो न ब्ल्याक अन ब्ल्याक ओपन जुले मेबी सीन वे सो एउटा एकदमै हेप्सो तालका वो शट चाहिँ जे चाहिँ आइडिया क्रिएट हो नो ठ्याउ टाइप एउटी मलाई एकदम एकदम भाना अहिले वो शट जुल अहिले लास्ट चाहिँ लथै पिलर दैनी पिलर पिलर वो पिलर त चाहिँ अथि याले वो अहिले लास्ट वो ब्याइ सीन वेले छवे यहाँ वो ट्रांजेक्शन शॉट ट्रांजेक्शन शॉट टाइम ला वो ना ठे प्ले ना सुर ना वो पिका मा ठे टाइप ब्यूटी क्रिएट है सो वेगा ना वो या चाहिँ एकदमै बाना तला मलाई ठुया हना च्यालेन्जिङ न हगा एकदमै ठ्याक्क मिलाए मलाई हरेक चीज वो फ्रेम हेर्नु नि वो डान्स अनुसार हि क्यामेरा प्ले सर प्ले ना ठ्याक्क टाइमिङ मिलाए मा एकदमै च्यालेन्जिङ नि नि वो न यहाँ जहाँ चाहिँ जे होस् चाहिँ उके आउटपुट चाहिँ बानके होला एकदम खुसी लाग्यो सोमो पेमो पनि चाहिँ धेरै दाना एकदम खुसी लाग्यो जुला सोन्दैन पनि ज्यायो चाहिँ एकदम यहाँले एकदम खुसी लाग्यो जो जस वे गर्न चाहिँ जी जस प्राय यहाँ नाच्नु वे गर्न थौगने चाहिँ अहिले जी जुन स्क्रिप्ट जुन जी कन्सेप्ट चोइबे चाहिँ थेथे या जिउला ध्या जिन जन नि दाइना जिउ से जिउ ध्या दि अहिले वो हिसाब ये बे चाहिँ दाइना पर्फेक्ट yana दिगा जी जुन चोइ दैनी ठ्याक्क सोइबे चाहिँ भिजन जुन भिजनमा चाहिँ उनी बे चाहिँ ठ्याक्क अब सोन्दैन चाहिँ ठ्याक्क पर्फेक्ट मौजुद तले चाहिँ दाइना कया दिएको चाहिँ यहाँले जस वो चाहिँ एकदम खुसी लागेको दा चाहिँ जो कोरियोग्राफी अनुसार अहिले कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ दाइ वेकन चाहिँ क्यामेरा प्ले थेना ताइबे चाहिँ यहाँ दि वे बेस्ट सर जमाना मबी सो थुगु में हना दिला सुमन मनंदर नाम लिशे पचा एक्सपीरियंस कना दिसले वे क लिशे हाली ब्ले उपति खेताला सम सिंगर जे दुगा हम लिशे न चिसो कंफर्टेबली चिसो हाला बनि उला अवश्य खय कता तर थेना सु व्यक्ति पिन लिशे हाली ब्ले छौ नुगु क ठय उपति छौ अनुभव जे आछ लिफु कंफर्टेबल जे आछ लिफु सुमन मैम लिशे याद ब्ले एक्सपीरियंस के छ वास्तवै तो सुमन मनंदर जी ना चाहिँ मतलब एकदम क्लोज छु चाहिँ बुदिया भिन्डोना मेका सा ढुंगा ख टप 5 जु ढुंगा चाहिँ अहिले ओरंगा चाहिँ एकदम क्लोज ल अहिले स्म्युले न जिमी अपफोटे हाल्यो मेन एकदम बाबाला चु जना चाहिँ जिमी हाल्यो अब वो वे दौराने चाहिँ झिसन सब चाहिँ डेट मे हाल मारेगा वे गन ढाइले जिन मना वेना चाहिँ कारगा चाहिँ अहिले वे हिसाबमा चाहिँ जमाना मबिसो प्याओ ख अहिले वे कन दम्मी हाल्यो एकदम कम्फर्टेबल छ नि वेको छ भोकली लेभल प्लस सिंगिङ सो ट्यालेन्ट छ चाहिँ दया चाहिँ जिरान कम्फर्टेबल ल अले का चाहिँ हाल मारेगा चाहिँ वेको जी चु जना चाहिँ खगा जीवी समा मिनिनो सम श्रोता कामलमा निनिबले चाहिँ निमिसीपट्टि जुन वो हालिपट्टि जुन सिंगिङ दो वो कोर्डिनेसन वो केमिस्ट्री एकदमै बाला त वाह टाइप दुगा एकदमै अवश्य न वो क्याची जो गुड त आउ याउ सु जोथे त मान म बिस रोमान्टिक गु फिल चाहिँ त सुमन मैम छिउन छ अनुभव यानी सुमन वे रविन्सन सर लिशे तो मिहाली ब्ले एक्सपीरियंस पछि वेदे चाहिँ दिगु फेभरेट सिंगर का स्मूले न वेकन अब जिता ज्वाइन याबले चाहिँ एकवे अप हुयो अहिले जिता चाहिँ एकदमै यका वेदे छ अहिले न्याबले जी इन्भाइट याना स्मूले अहिले वेके याते चाहिँ जी पर्सनली मेसेज छ चाहिँ ठिकै ज्वाइन याना दिस नि दया अहिले वेकन ज्वाइन मया जग्गा तस्कै टेन्सन दियो मौका बिहा दिला नि जुगल सर अहिले जिसै तस्कै ले ताला छु वेकन अब जी हालिबले जमाना मबिस फर्स्टले र जी पिन्छ स्मुले हाला प्र्याक्टिस गर्न गयो थुमे अहिले ऊ हालिबले बट एकदमै बाला मतलब बालाको मतलब भोइस चाहिँ एकदम म्याच जुगु थे तालका दिथा अलचिला हाले दिगुला जे जला लिसलिसे कलाकारिता न छिस कि केना दिगुदु लास्ट डे गु अथवा या मेन म्युजिक भिडियो स कलाकारला दैगु जला तर एज अ सिंगर न लिपा गु पार्ट ख ओके न छिस प्या होला वो कठै पटी केना दिगु बजाइ न अनुभव करा मी हालिले एक्टिङ गरि डान्स गरि चाहिँ आराध्य न मतलब आराध्य बन्न सेना बिउका पति चाहिँ ला संख्या वास्तवै टुम्मीले जुन छिदैथ्यो थिए लास्ट चाहिँ थियो सिंगर डे पार्ट जुन जुनी
वो चाहिँ छोको चाहिँ माठे चुना धन एन लय जुखाले वेकन न सलायन ख सारे चाहिँ हाना वो मियाली चाहिँ छम ब्याके ज्याज नि आफ्टर द क्यामेरा ज्याज नि अल वेकन लिपा मिया हामी सुरु हे मम चाहिँ नि किन वो छो पार्ट चाहिँ वेकअप त एकदम भाना दिन वो छो चाहिँ एक्सपोजर छो चाहिँ सिंगर टेप चाहिँ एक्सपोजर छो चाहिँ मागा यसो के राछ म्युजिक भिडियो ठ्याक्कै बिचैबाट चाहिँ म्युजिक भिडियो सिरियल ढंगा दिने टै जुने किन परिचय नौलोपन खण्ड म्युजिक भिडियो के राछ आर्टिस्ट प्ले हैन ठ्याङ्गे मेङ्गे हान्न आर्टिस्ट लिपसिङ वेज नि मलाई वो सोरे नभई कन्ट्रोल के ठुकै जिन्छ चाहिँ ए मया चाहिँ मेफै नउले चाहिँ भित्र उकेन भित्र प्लस पॉइंट हो गया आज जमाना खेतला परिवर्तन ज्याव्याचं मुदु तर छि नापै जमाना निसे नाप तका यको हे दन हो निसे ठुको म्युजिक इन्डस्ट्री ठुको नेपाल भाषा यो म्युजिक खिते ज्यावचना दिको जुल जमाना पनावन नुगला म्युजिक भिडियो स्तर न पनावना छौ दुकी मरु नापै जमाना यो म्युजिक भिडियो आई जमाना यो म्युजिक भिडियो त कम्पेरिले बोला obviously ए पनावना छौ अनि अब 1500 वर्ष नि हो यो प्रि जुन म्युजिक निले आ उके शब्द रचना निसे कया चाहिँ जुन अडियोले जुन मापरी ख वो सिका चाहिँ आटक बनेजुपट्टि जुन डेक्चोपट्टि मेटर ख अडियो वो एकदमै आकाश पातालले पाएर मुलका नापैपट्टि न बाला वो छौ हिसाबमा बाला छौ ठासी दुएडो आयोपट्टि न जुन प्याया जुन उन बाला उन छौ ठासी दु तर चाहिँ भिडियो पाकेन सहयोग गर्छ नापैपट्टि जुन क्याउपरि तरिका क्यामेरा चाहिँ क्याउपरि तरिका एडिट जुल जुन ठङ्ने ड्रोन दु मलाई जस्तै हरेक सामान दु नि नाप उली मरो समय अनुसार चाहिँ जुइमा ओके हजुर अवश्य न ठुको म्युजिक भिडियो विषयले खलबल लागेन छनाको जुल के त फच्च जि ठण्डालको ब्रेक हैन ठिम पाके भने जमाना मबि स्व ढाको जुल जमाना परिवर्तन जिया वाला छको छि सक्ष्ट न छौ पर्सनली जि यस छौ छु नि कि नापयो जमाना व आयो जमाना छौ छु चीज दया छुनी छो चीज एकदम मतलब चेंजेस जुल मबियो कठन चिफु वा बिमु कठन चिफु सगु छो चीज नापा अठेख आइ जमाना चाहिँ थठी खटाइ थे चाहिँ वो चीज छिट ठ्याक्क दिमागे मोपटी छौ चीज ड्यामल लाछ छुट्या दि तकले नापा जी सोनसर पाखे सुरुवात दिसा जमाना नापै जमाना वा आइ जमानाको परिवर्तन जुगुपटी छौ चीज चीजमा चाहिँ मेन्सन यामल लाछ नापै जमाना आइ जमाना चाहिँ यको एकदमै डिफरेन्ट हो जस्तै जिउ एक्सपिरियन्स छौ टाइममा छ नाबाजी लगभग 19-20 वर्ष यहाँ छौ चाहिँ डोमन मुभी उके यानो बोले चाहिँ नानपुरी डाइरेक्टर वो नेपाली मलाई नेपाली मुभी वो टाइममा चाहिँ सेटेलाइट दुगा वो सेटेलाइट मुभी दुला उके चाहिँ क्यान युज गा जस्तै आठाउने डिजिटल गा ठ्याक्क स्वे साकी ठोमिला मोल का सिधै वो टाइममा स्वे दैम हो जस खिजार कलर क्याल्भेन न झिजा चाहिँ ठ्याक्क मिलामा उके न फोकस या न हाना पुरा टेफन नापेन फोकस यामा यो टाइपको जमाना दु पहिला अले वो टाइममा चाहिँ डाइरेक्टर न पर्फेक्ट मला आर्टिस्ट न पर्फेक्ट या मला छानी उगे वो टेक ने साटके वो क्यान घुमे जिंगी छ वो क्यान वो टाइममा छिन ठिए मला अले ए जुली त वो टाइममा सिक्के ठग्गा एकदमै ठग्गा जे चाहिँ भ्यू फाइन्डर छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जी मलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट आ उइट चाहिँ कलर आ गेना जिजा अथि मिलाउले आ ठाउनेहरुका डिजिटल स्क्रिन छ ठो कलर ठोठोहरुका ठ्याक सिधै नि नभए सिधै मुखो अले उइट चाहिँ अले वो या हंगा वो खिचाएर हंगा अझ उके रिजल्ट स्वेट 4-5 महिना जिजा पी मालिगा जिजा वो जस्तै इन्डिया हंगा डेभलप हेर्न अल्टिनी ठाउँ जिजा रिजल्ट स्वे खनि छ वो टाइममा एकदमै ठाक्का मलाई आ ठाउने हिसाबमा चाहिँ जमाना चेन्ज हो हिसाबमा ठाउने चाहिँ नुनु टेक्नोलोजी ओइ चौँदो मलाई ओ हिसाबमा चाहिँ नापै हिसाबमा आ चाहिँ एकदमै अफ टालगा जस्तै डिजिटल खन आ उके चाहिँ आर्टिस्टसँग बालको याउडु मरोसका झिना हाना प्ले ना स्वेले उगे सिधै जुल मलाई उगे स्वेट ठाउने चाहिँ एकदमै अफ गा हो टेक्नोलोजी अले नापा नापा चाहिँ जस्तै ड्रोन मरो टाइममा चाहिँ क्रेनै युज या मला 12 फिट 20 फिट यो क्रेन चाहिँ रिस्क न रिस्क दु ओटा सारा खने इक्वेशन जो आ टाइम म आठौने मला आउगे ड्रोन ज्याङले उगे त आना मोशन त उगे या ट्रली माला म्यान पावर न यको माली जुला आठौने चाहिँ मला जस्तै गिम्बल होदु नो टेक्नोलोजी उगे न म्यान पावर न एकदमै कम जुला ओ हिसाबमा चाहिँ जमाना पिनावो एकदम जमाना पिनावल कि मबिनावल जो साइड अफ सेवा जमाना एकदमै भे ठोए ख जिम प्रसंग आइ नि कि अब म्युजिक भिडियोले चाहिँ गेरा छ न्याउन छ कम्प्रोमाइज चाहिँ ओके जियो वो यहाँ जो न्याउ यहाँ जो तर आज वो चाहिँ उया मुजो जस सम मियाले पिसान बालक मियाल मला म्युजिक भिडियो डेकी पिसान जस्तै कम्प्रोमाइज या मजला दा लोज या बामलाई मखो दा चाहिँ यो हाई बजेट ज्या बालै हिँड्न मरो मेन उके मेहनत या मलका मियाले पिसान वो हिसाबमा या मला ऑडियो बाले मला ऑडियो बाले ठिकै भिडियो तिमे चाहिँ
गुल्न मनुडो उकेन जस छगला चाहिँ सुटिङ म चाहिँ छो वर्कसप याना चाहिँ फिल्ले उनी रासे अफिस वो याना मा सारा जमाना भिना वेगले म मनुबे वो टाइम प्रिसो भिजन मग्नि छ आ मोठ्या सो प्रिसो एकदमै बढी त हाई एक्सपेक्टेसन या गनि छ उकेन चिज मेन चाहिँ यामा म्युजिक भिडियो हिसाबमा मे चाहिँ एकदमै मेहनती खोजला छि आ छम कलाकार न ख छिटा छम प्रश्न जने सबै जमानेमा छम हिरो सुन समेशन ना टक्क दिमागे वो बॉलीवुड न जिफु हॉलीवुड न जिफु जिन्यावा न जिफु नेपाली न जिफु न जिफु नपाइ पि जमानेमा छम हिरो यो ना टक्क ढामा लाग्छ छि दिमागे सुन देवानन्द देवानन्द हजुर ओके अच्छा देवानन्द मतलब छु विशेष वे कहिपति यो चीज म वेकन कसले यबिसँग यो पनि स्टाइल वेको स्टाइल नि युनिक खनि छ मलाई सिग्नेचर दुर्गा उयो मलाई छ चाहिँ देवानन्द ढासा नि ठ्याक्क अब एक्टिङ हिसाबमा न जस्तै जमाना परिवर्तन जो नापा देवानन्द टाइम योपट्टि गो एक्टिङ हो अहिले आइपट्टि एक्टिङ चाहिँ जमाना पिनाउने छ कि मगिनाउने छ जायो तर यसलाई खास वे ख मेहनत या मायामा अब खास तो टेक्निकली जगह भरि चेन्ज या होगा तर मेहनतलाई नाप्न वे हिसाबमा मेहनत यामा आन छनै आजन जस अपो मेहनत यामा च्यालेन्जिङ जिङले चाहिँ हान्नु पनि आर्टिस्ट होइ नि मलाई इमना बना ठ चाहिँ टिके ज्या चाहिँ परि छ वातावरण देखि मलाई हल्का चाहिँ नर्मल रूपमा क्या मसिला जे चाहिँ ठुके चाहिँ 100% जी चाहिँ बिफोर हिसाबमा चाहिँ मेहनत यामा तर ठन गे जतन धाछ चिसा चाहिँ आज चाहिँ मेआली पिसा चाहिँ छे रिया चाहिँ मलाई डान्स पिसा चाहिँ छेचुना डान्स प्र्याक्टिस चाहिँ तर जे अभिनय यही पनि कलाकार त्यसमा चाहिँ छेचुना या गुनाउना चाहिँ उसले चाहिँ सेकुन चाहिँ मखना मलाई जस छेचुना चाहिँ अहिले जुन रेलसल हाले मलाई रियाज मेआली पनि रियाज यारे उसले चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ जे मखना तर वो चाहिँ कम्पलसरी यामा ओके तो जो बाल सजेसन वे पाखे बदला आराध्य मैम मेरे छौ जमाना नापयो जमाने त छल्लुमन केबले नापयो बाल्यकाल त यो कुछ मेमोरिज त दिया छनी चाइल्डहुड मेमोरिज त दिया छनी नापयो जमाना वा आए जमाने त लुमन केले छु यो चीज म्युजिक भिडियो इन्डस्ट्री बाहेक या न छु चीज जित नापयो जमाने त्यो चीज चाहिँ ठोकने खनमन त मिस चला रहे चीज दु पहिला पहिला जी दाजके जिम दाजके जा सोमा अल वेकअप इन apa जी इबे छुछु मिडला वे मिटे छु गुचा मिटे छु गुचा वो छोराइ छु पुतमली जुल वो हिसाबमा मिठा चाहिँ छु दाजके जिम नपा थौकने चाहिँ थौ मोबाइल वे चाहिँ उले चाहिँ थैपटी जुन खेल कासा छुराइ त्यो नेपाल भाषा अनि हजुर अयपटी चाहिँ उले मर्थे लगेछ ओ मिट्यो ज्याजो त जुनी ग्रुप येना मस्त असी उलु चाहिँ मर्थ चाहिँ लगेछ दा हजुरले जी मतलबले वो कथा यो थिति कासा त मिति मना उतना सते उनी उतना सता उनी ले सुला कासा थिति काठा या जिसा चाहिँ यही पुसंको समाज है चोपी जी 5 मिनेटमा मिति तर थौकने दको मोबाइल दतला हिची वे मोबाइलले गिर मिता छ निको जला को हिसाबमा जमाना भरि चाहिँ म पछि चाहिँ नाउ चाहिँ एक्सरसाइज नजिउ जुलम युट्युबले वो तर एकी चाहिँ मस्ते त असर नपरे जु अले छौ स्मार्टनेस न झुठे लगे जुदा पोजिटिभ न दु नेगेटिभ न दु लगे अबला हरेक खै पनि नेगेटिभ पोजिटिभ बदै छ नि सुमन म्याम सो आयो दु ख नापयपति नापा चाहिँ आराधना रात हैन जिपिन चाहिँ गट्टी मिट्यो अलि गुच्चा अलि डोडी खिपा मिट्यो सिलकासा वो मिट्यो आ ठौकने चाहिँ मोबाइल ल्यापटप भिडियो गेम पैसा कमिटी मतलब छैन बाबु न अथवा खाली ल्यापटप खाली मोबाइल चाहिँ सही छ नि तर बट झिपी सोया चाहिँ भन्छ ट्यालेन्ट चाहिँ लगेछ जिटार चाहिँ युट्युबे सोया टेक्नोलोजी वाइज चाहिँ ल्याबले तर स्टडी खलायो खस छ झिपी सोया कम थिए लगेछ तर युट्युबे सोया इम्यु ट्यालेन्ट खनिबले चाहिँ झिपी चाहिँ एकै वो एजले झिपिन्छ एकै ब्याकवर्ड वो चाहिँ अति लगे जुगा ओके ठोकने भी चाहिँ पछि फरवर्ड जुल हरेक कथा चाहिँ फरवर्ड खन्द त यस रविन्द्र सर छु अयुपति नापै जमाना वा आइ जमाने नापै जमाने खलाय खसा नापनपा मतलबले ला घचा मिडियो गुचा मिडियो अयो चीज ज्या चाहिँ अले नापनपा छु मे छु स्वेट न सिक थागु दिन एफएम इन जुन मालियो अयो टेक्नोलोजी दु अले छु भिडियो सेमा आसान टिभी वना सोन मालियो एकदमै कि हले वना सोन मालियो अयो टेक्नोलोजी दु सिके थागु टाइम खाओ टाइममे अलिपले वो या चाहिँ हरेक युट्युब निसे कया अले मोबाइल निसे कया हरेक टेक्नोलोजी चाहिँ अफ का बिल्दु नि मतलब हरेक ठासे जना चाहिँ छिस अन द गो चाहिँ छिस हरेक ठासे जना चाहिँ म्युजिक भिडियो त न स्वेद र मिना न्यन त मे हाल त न अफ हो नाप्न पनि सिके थागु नि मे हाल त
नापै प्ला खलाय खसा मि हाल त सिके थाको अयो ट्र्याक दिउन दैमको खंगो लिरिक्स त व इन्टरनेट अवेलेबल न दैमको आया चाहिँ विभिन्न टेक्नोलोजी वया चाहिँ मि हाल त न सिके अफ ल ट्र्याक त न दैजुल खंगो त न दैजुल उकेना चाहिँ मि हाली इच्छा दुबिन त न युकै उकि चाहिँ अफली पिया दिउ चाहिँ खण्डुगा र बाला वे खाउ ढाबले चाहिँ जमाना चाहिँ भिनाउ ओके ओभरअल खवय होला छ टेक्नोलोजी वाइज चाहिँ जमाना भिनाउ या छौ दसा छौ कठा या नापै पनि गु संस्कार संस्कृति ख वो कठा चाहिँ जमाना पच्चा मबिनाउ उठाइ थे खव नेवा कासै खना ठ्याक थन प्या होला छ ठण्डालको छिस सुना सुना उ कासै नास्यु छ छिस ढा ओके नेवा कास छुछु छिस मिता दिया छुछु नास्यु ट्यादिस सुला कासा हा चिया वाग्रा अनलिपा वाग्रा वाग्रा हो चाहिँ गुच्चाइ गुटी छ भुटमाली भुटमाली बोक्यो अनलिपा कासा मेउ डन्डी कासा तेल कासा चुई बेला मिटा दिए कि मदिया मिटा दिए कि मदिया जिला म ओके सुमन म्याम जिमिता दिया अब थोचको जिया के चुई बेलासको ठण्डाको इन्भेस्टर मिट के आरा दिए सुमन म्याम जिमिता चुई बेलासको मिटा दिन्छ म चाहिँ जी हेल्प या अवश्य न लाठक टया छिया ओले माथि राख्न त्यो माथि ओके कति आदि छ जमाना मबिन सो जिते हामी कसै लाटिया दिन्छ माथि माथि चुई चुई बेला ख छत ध्याय समरी छपा चिङ ओके बोला जुल तो ठीक कासा त दु आफो जमाना खठ्याको प्याउको जुल गति न बिदारी छ ध्यादिला गति छ गति न दु गति छ छ बिदारी छ नि अवश्य म्युजिक लन्च प्याड छ थौ थन छको नुगु ज्याजि टेंगु दु जी थन वेक गेस्ट पिन छ छको न्यवा कासा मिति टेंगु जुल टुकिया त एकन धाला धका टाइगु ख अले जिना छ न दया जमाना परिवर्तन जया होला नापा जी पास्पी नाप छको चुके चना ननी चना तजागु कथया कासा त जिस मिता चनाको जिनल लुम थन वेक अप पिनु पाखे थो छको कासैनो प्रमोशन जुल अले टुकिया त एकन धाला धका टाइ आछक से वेक अप पिन स एकन धाला गु कथा मिता दि सर प्लिज एकन धाला ओके आरा दे पा atin tu pa wah ma'am cuman kami pakai kainci jam Perfectly, thank you so much. हजुर अवश्य न न्यायपुसँग वेक अप छगु नापै जमानामा आयो जमानै खैतन छगु परिवर्तन खवेक न त्या दिला तिति न्यवा कसै त न वेक अप एक्सप्लोर इन दिला यो कुछ सुबा वेक अप सर छौ मेमोरेबल मोमेन्ट जने थोगु जिस शूटिङ या झोले आनजको ब्याक टु द म्युजिक भिडियो हेवे विभिन्न कठा या चित अनुभव त ज्या छनि न्यायपुसँग माइपुसँग विभिन्न अनुभव त ज्या छनि सर रविन्द्र सर बाखे सुरुवात या छौ यो छौ फन्नी इन्सिडेन्ट वा छौ लोमली मको यो घटना फनी इन्सिडेन्ट हामीले वास्तविक प्याचल छु मको तर एन चाहिँ छौ नेपुसौ छौ चाहिँ छुटा चाहिँ जे फ्यामिली पाकेन फुली सपोर्ट एन चाहिँ जे मिसेस चाहिँ नि जी सुटिङ हुने अब सुटिङ हुने टाइममा चाहिँ लिउ झ्याउ नि वो चाहिँ छौ नेपुसे चोगा ओ बाइकलाई मेरो प्याच नेपुसौला इन्ट्रेस्ट एकदम इन्ट्रेस्ट या म ओ बाइक न्यू वो सक्सिङ नेपु पार्टनै दवलले नि संकै नालिउले होलो म विशेषमा छ लिलिउ वेका छि विनोद मानन्दर जी वेका हस्बेन्ड न लिलिउ हो ने मतलब नेपुसो पार्ट 1 खदु नि दक्ष पहिले दक्ष नेपुसो पार्ट 1 ख छोला फ्यामिली इन्भाइरोमेन्टै छि वेकअप सँग जो एक्ट एन्ड दिला जुन मेन ध्यान दिला ओ दक्ष नेपु पार्ट 1 ख
वो बाइकला त्यसले छ फ्यामिली सपोर्ट चाहिँ फ्यामिली सपोर्ट चाहिँ फुल्ली डु जुलगा ओके नाप्ना भयो हामीले वेका छमा धर्मपत्नी जुल बेटर हाफ ठगाना तै वो हिसाबमा थ छाया थे नाप्ना भयो जुल हरेक ज्या चाहिँ सहायता राइथे ह गे छ गर्छौ नि हो छ एक्सपीरियंस न क्या जुल ओके गे नि बस वो चाहिँ तस्कै नि ओके म्याम छु पाखे छु अयु छु पाखे चाहिँ तस्कै नि बुझ्छौ टाइम चाहिँ छु मे सोनजिना मे हाका दिसहरुले चाहिँ मे वो मे हाकी ए होला सुटिङ यो टेक नि गए गेम पिसम्बडी मा के न ए बोलगा वाला बजे जुल अनि दिस चाहिँ सेभले रुपिन मर्का रुपिन जिजे अनि मलाई रुपिन हिरो चाहिँ बिस्बिन आजमले चाहिँ वो चाहिँ एक मेमोरेबल दिगा लाइफ टाइम में टिकटक भिडियो देखा छ मिस यु मोबाइल लाकामपट्टि अपासको हट्टा कर ढकाइटा चाहिँ पन्यु अरे मे अबले चाहिँ बिस्बिन अब वो न्याय बखालो वाला यो गए गेम पिसोगा छटु टिमले त हुन्थ्यो नि रे त्यो चाहिँ को चेर या होगा जिबे चाहिँ टेक बिट रेड ज्या छ न जिउ लिउने साइड वो खनि छ जी याद न मरो अले बोलर हेराल छैको छ जिजे वो क्यामेरा से फ्रेम आउट न्यू हो रे अनि मे वो यादै मर्यो या त मतलब म्युजिक भिडियो फुल्ली झ्याइसन त्यो मे न मतलब जिना मिट्या हो कि छोला ओके रिपेन सर ब्याक मेरो छु एकदम झ्याइको सुपति ठुप्ले भिडियो मेमो अझै वो सुटिङ हेर्नुले सिलसिला चोबारे चाहिँ सुटिङ हेर्नुले खाना नेउ चाहिँ खास 1 बजे टाइम तैरियो अले वो हिसाबले झ्या सुटे हल्का ब्रेकफास्ट गएन अले वो ज्याइ सिलसिला चाहिँ उदर गेरा ने सुल्या छने आएगा छ शासका जाइन्छ न अयो न्युले चाहिँ आज हाफ टी शर्ट पिन्दै मलाई ला कोया आटक न कोया चौँदा नि अनि रिकभर मजो नि वो छिन चाहिँ एकदमै मेमोरेबल जुलका वो छिन नुमी आटक न ज छौस्यागा वो निब्ल जुल ने मासो सके मलाई अलि लिप्टे चाहिँ वेक पिछना जुन वो ढौ जुन बजे जुन हैदिले अहो वाला अमृत हरे सरा जुन एकदमै न्यापिसको जिम्मा त नयागा जिमो म्युजिक भिडियो चाहिँ जुजु दाउ चाहिँ हिट नौ गा सोनी सुटिङ जुल ढौ जुन वाला एकदमै गा आटक न सवा त टेस्ट दनका जिम्मा आज आजले वो ढौने साथे फ्रेश होला एकदमै फ्रेश हाने मेरो मुडे फ्रेश का एकदमै ओके अरे दे म्याम अयु नो मको पनि काट्न छ म्युजिक भिडियो क्रमे डेफिनेटली वो जी एज म्यारिड कपल जुपट्टि चाहिँ छौ मेमोरेबल मोमेन्ट ल जस वो दुपट्टा अबले चाहिँ जो बिहा जो टेंगु खकी छु जस द अले वो छौ जुल मेरो भयो चाहिँ जिमो प्रप्स योजना वो अम्ब्रेला वो फ्लावर जुन योजनाहरु वो यनु क्रमे चाहिँ द थमेसा एकदम ह्यापी फिल जुल छ्यादा छ जिमसँग प्र्याक्टिस ल यनु ख तर स्वाते आज महिना जस्ट अम्ब्रेला चाहिँ युज गर्नु तर अन जस्ट फ्लोरी हेर्नु चाहिँ वो स्वा हेर्नु चाहिँ न्यू टेक ओके जल सो जस्ट स्वा ठक्क जी गेना सोचिनु ख जी थेना फिल भी रुबेन्दाना द ठन ठन ला बी र्या जुन फिल कहि खो वो टक्क जुनि चाहिँ द थ एकदम खुसी लाग्यो जो खव छ छन कि भन्छ न जी खाना चाहिँ अवश्य हजुर रियल लाइफ भन्छ जिन रियल लाइफ ने याक्न जी दसा जो राथे मने म मरु मरु ओके सोन सर छिप पाके हजुर त मोमेन्ट जो खला खज एकदम रमाइलो जुल पुरा फ्यामिलियल टाइप बिउडी एकदम वातावरण आयो जुल मलाई जस्तै जिबे सुटिङ यान जोस रविन सिंह जी जुल वको मिसेस जुल मलाई लेवको हस्बैंड सान टाइम छिन ठाकुर किछु मलाई चिनचिना कुसा कुइ गाउज न्यू चिनचिना नकइज न्यू मलाई दही चाहिँ जस्तै एकदम केयरिङ हैन ज्याजुल आज जस्तै थौ सर्ट जिङ खिचाउनु बोले चाहिँ वेको हस्बैंड त थौ अझै काई जोगा अब त काई ठेन जोगा अरे जि खिचेन जना जिला वेको हस्बैंड न नि वो काजन जो लोम ने खलो जो स्प्रे में सोइ न छ नि ब कट गा या जी एक्सुर ठेक जाला वेको हस्बैंड ल न्याउ वेक तुल खलो अयो निब्ले बोला जुडु गा त नि अयो निब्ले चाहिँ देना चाहिँ वो एकदम सही सनमा एकदम प्रल्लो त आनन्द भर्ला ठेरा मेटिसना थिएन जी कट हो तैले न वेक अझै झोला झोलगा ए सिल्लो रे ए सिल्लो अरगा चाहिँ घेरा चाउलो वरे त यो सबैलो मोमेन्ट चाहिँ झुलगा सो नाचन वेकलिसले जिने दना छौ नापै बि जमाने पि छम मनु तल्लु मके माला छम आइडियाला तल्लु मके माला सु कलाकार वा जस्तै छि टेक्निकल फिल्ड बि न सु जिफु जमानै पति छम मनु तल्लु मके माला छ तल्लु मका छि जमानामा
सो कलाकार वा छुना जो कलाकार वा टेक्निकल फिल्डले जो भी सिंगर हाम्रो छम छ आइडियल कथा जमानै बनाउनु पनि लाग्छ जमाना ढालो वो टाइममा चाहिँ जस्तै जिन अब शिवश्रेष्ठ नभन् ज्या नोली चाहिँ शिवश्रेष्ठका एकदमै रमाइलो मलाई हाले ज्याबले न जिबिया जय बिन्द जस्तै एकदमै नि रेस्पेक्ट याका जय बिन्द चाहिँ अहिले एक्ट न एकदमै बाला ठ्याक्क टासाट कि ठुलो सर्ट ठोर गाडा ठ्याक्क छु जो तुरुन्तै ठिया फुगा अनि अहिले एजुली चाहिँ शिवश्रेष्ठ चाहिँ बेस्ट लाग्यो गर्दा चाहिँ आराध्यमा छ लुमगे माला सुत लुमकादी जमानै पति छम कलाकार छम विशेषना छम हिरोइन छाडा सा छिना हिरोइन जुला छमपनि पनि हिरोइन छु साम ठौकने जमानैमा छम तस्को ट्यालेन्टेड हिरोइन नमै पति जमानै पति छम हिरोइन मुख लाग्छ बलिउड हलिउड एनी द चाहिँ ऐश्वर्या राई बेस्ट का जो चाहिँ फेभरेट अहिले माधुरी जुल वेकअप नो डान्स स्टेप त सोया ओके द चाहिँ वेकअप चाहिँ एकदम यो एक्सप्रेसन त जुल डान्स स्टेप त जुल जी एकदम कपी हो पहिला नि मजले नि जुन सिडी प्ले है हैन जे चाहिँ टिभी सोया एकदम कपी हो वेकअप नो अहिले ऐश्वर्या राई चाहिँ छौ बिटिङ छौ डान्स एपछि एक्सप्रेसन त बिपट्टि त्यो म्युजिक नप थ त प्ले एपट्टि द एकदम यो ऐश्वर्या राई चाहिँ ए चाहिँ एकदम बेस्ट द ऐश्वर्या राई या यो दिन apa माधुरी दीक्षित या उसको आरबी पाखिन हैन या सुमन म्याम त नि छौ सिंगरी हिसाबमा जमानामा छौ सिंगरी ना क्यामल लाग्छ लता मङ्गेशकर चाहिँ एकदम यो अहिले वेको चाहिँ एकै सङ जी हाला स्मुले न एकै हाला जी गब्ले गब्ले मे हालिबले मे पिन्सन धाइ छु लता मङ्गेशकर मे आप हालाला धका नेनी छु अहिले छा दास वेको लता मङ्गेशकर हाल्यो पटिपटि वजी कपी याना चाहिँ एकै अहिले दिटा एकदम वेको ओके रबिन्सन सर छि पाखे ड्यामल लाग्छ जमानामा सिंगरी हिसाबमा खल्या खसा नेवा सिंगरे चाहिँ जी अपो प्रायोरिटी भी नेवा सिंगरे चाहिँ सायदै ठो मदन कृष्ण श्रेष्ठ ढाबी सायदै दैमुख जुफु तर वो द मदन कृष्ण श्रेष्ठ हालिदियो तस्को यो पनि नापा वेकै मे हाला न जी ओ परिचा मे न हाल्छ ख वेकै मे हाला अहिले नेपाली खेले गायो खस यो कोको डु जस्तै कर्ण दास थाउन डु वेकै पनि एकदमै यो हिन्दी खलायो खस उदित नारायण यो अहिले हिरोइ खलायो खस शिवश्रेष्ठ दन तस्को यमबडी ख शिवश्रेष्ठ सो जमाना किन चिसा थ लुमगा कुना जुल मी ठेमन वले आछ कुना जमाना म बिसो जमाना परिवर्तन या खत ठुके गएको दु अले वसयाना मुख्य त ठुके गु भिजुअलाइजेसन ना त गु ठुके हरेक चीज त उले हेतस गर्ने को छ अवश्य नसोया बिफै छिस जमाना म बिसो अले मायामती नै ना दिस लाइक ना दिस शेयर ना दिस सब्स्क्राइब या दिस नेपालमण्डल टेलिभिजन नसोया छ ना दिस थन्डालका आ छुको जी रुपेन्द्र सर्व आराध्य त छुको थन्डालका जी छुको सिचुएसन बि छुको सिचुएसन जमाना म बिसो नपहन रिलेटेड जुवा जमाना में भी सोली गु शुरुआते गु मोबाइल लगाएकी बेले चाहिँ जमाना में भी सो देखा छिस तै गु अले सोकमे बाजु में जुपि नेपालमण्डल टेलिभिजन यस सर प्रसारण ज्या छंगु त उकिन वेकन छगु तरंग रोल उकि मिता छंगु जेजला अले उकि गु कथा छिस नोना दिपति वो रोल ख हजुर ठुगु हे डायलॉग या जमाना में भी सोय मे डायलॉग या छिस यस सर एक कैरेक्टर सुना दै छिस लिसा वो चाहिँ वो छो एक्टिङ छिस तै जमाना मभिने मेजु छयो सुनसान ठासे वया टिकटक या मरे ने यागुना जिफु वसेना सना जो मेजु ज्यू आराध्य पाखेना चाहिँ छिसा सकस्वे आराध्य लक्ष्मी खड्गे वेकन गु छिस मितादी गु म्युजिक भिडियो त ख उकि या छु म्युजिक भिडियो वेकन एक्ट ना किनी छिस त्यादिमा वो छु म्युजिक भिडियो ख वो म्युजिक भिडियोले छि मितादी गु ख नि सर अवश्य न छि मितादी गु ख छि कि लीड रोल मितादी गु ख वेकन हावा पाखे एक्टिङ पाखे केनादी वो म्युजिक भिडियो छु ख छिस ठ्याक त्यादी मानि सर वेकन एक्टिङ गुबडी मे ख जिटा छिस ठ्याक नि हजुर अवश्य न थन जी मे भी अले ठुकु मे जी विशेष रुपेन्द्र श्रेष्ठ थके लीड रोल कथा वेकन थके विकासना दिगु दुख ठुके एक्ट छिस एना दिमा अले वेकन ठुकु मे सुख हो गेसना छिस ठक्क वो मे बोल जाति मानि सा ओके लेट्स स्टार्ट दक्लेन आपा छिस ठुकु पटी एना
China support na Yeah, sure, Gina. Okay, as Gina thake bekata support nandi. Atho me so Lisa. Okay. Dance exactly मोला जी ताले जिता छुबै छुदै पहिला ध्यान दिस प्राइस ल अवश्य नै चिके दे दुमहला छंगु लागि जी रे यस करेक्ट छंगु लागि हे जी को लागि हे छ कि बासरी प्याज लिको ख थोजला नेक्स्ट मे हजुर ओके नेक्स्ट मे चाहिँ थुपटी ख थुकी चाहिँ छिसा एकटा दिस ए मुसमुसु निला करेक्ट मुसु मिला छ थना थना त्यसको हे जेको संगो यको हे चले ज्या जङ ठोमे ख थर्ड मे Yes, please get. Okay. Okay. So kita atas kayo na kini. छुजुला रे Yes. Kujula re kujula manku. Yes. Sungu vekana correctly answer pi dungla. Athos ko last one. Okay. हजुर धनी This is the last one. जमाना मभिन सो Wow, congratulations. Thank you so much. Please have a seat. Wake न त्यसको हे यही पुस्तक थना एक्टिङ ना दिला अले पिंगु गु वेकन एक्टिङ ना दिगु ख पिंगु हे मी बोल करेक्टली दिया दिला अवश्य न जिगु वार्डरोब पार्टनर जुजु वेट्स अले गिफ्ट पार्टनर न ख वेकै पाखे वेकै यता जिगु पाखे जुजु वेट्स पाखे छगु त्यसको हे बालाको टी-शर्ट पजै छिउलाई गिफ्ट दिन्छ ओके हजुर यो केको सुबा वेक अप इन त त्यसको हिँइ पुसंग वेक अप इन स एक्टर याना दिल अले थौयको गुठो मोमेन्ट या त त्यसको मेमोरेबल न देखाबिल यो केको सुबा वेक अप इन त सर अन्तिमे झिगु टीमे विभिन्न दक्षिण छौ बाली थुके दया है जुनी जिथन डुपिला अवश्य खय खत मोडु पिन्द न जिस अवश्य लुमगेमा ओके वेक अप इन त छ लुमगे जि थुके या विशेष जिम्मा जि डाइरेक्टर साहब त बि आराध्य दय छगु जि थुकु टीमे थन थौ दुम छापी तर उगु म्युजिक भिडियो देखिले जितक बाली नादि बि वेकम त छ लुमगा दिस थयो बालो मेचो यादिले जी ठोमे लिरिक्स सुरजवीर बजाले दाइ त एकको सुब्याक अले एकिट एकदम संगीत एकदम बालक त्या देवले जुगल डंगल सर त एकको सुब्यादु अले नापा नापा सुटिङ क्रममा चाहिँ अनु तामकार जिल अले विनोद मानन्द दाइ त न एकको सुब्यादु अले मेपी धाइपी जस्तै सपोर्टिङ आर्टिस्ट छ चिरबाबु महर्जन जुल अहिले राजकुमारी श्रेष्ठ जुल हजुर हेरिटेज जुन थ्या उपलब्ध यनादिमा दीपक दाइ त थना नेपालमण्डल टेलिभिजनमा चाहिँ जी सुब्या दिसना छन् नापा नापा जी ड्रोन अपरेटर सनी साक्य जुल अहिले मेकअप आर्टिस्ट त पूजा साई अहिले निरु महर्जन त एकैको सुब्यादु अनि मे जस्ट ठिकै ठो म्युजिक भिडियो छमा हाइलाइट जुम कलाकार ढेमा झी लाइटम्यान दाइ खरमेश वेकर्न चाहिँ एकदम खुयोपट्टि एकदम क्यारेक्टर बालक निवेना दिगुदु दुखिया गयो नेचुरल एक्टिङ याना दिउ ढ्या छक्कु छ जसो एकदम बालौपट्टि चाहिँ क्यारेक्टर याना दिगुदु वेक त थना न सुब्या दिछन छना सकल टिम त जी अले दुखसी पाखे चाहिँ सुब्या यस डेफिनेटली वेक अप टिम सक्छ छिसलु म काजन अन्तिमै दक्षिण पाखे छको मेसेज वा सुयाचना दिपिनु लागि वा ग्वालिना दिपिनु लागि सकसिनु लागि छको थगु पाखे छको छु बच्चा मेसेज छु बच्चा नुगा खतेमा लाछ सर छु पाखे स्टार्ट या अन्तिमै छिट्या नेपाल भाषा म्युजिक भिडियो जिमा अब संगीत जिमा म स्वेडी छ लाइक शेयर एन्ड दिस मलाई जस ठाउँने चाहिँ यो चेन्ज यो चौंडु टेक्नोलोजी न जस सोया एक दिस कमेन्ट एन्ड दिस जिउ हेर चाहिँ यो कुछ बारे पनि सर छु पाखे सुयाचना दिपिनु लागि दक्षिण लागि छौ गुल्न कला क्षेत्र अथवा वो बाहेक चाहिँ नेवाटेसँग गुल्न जाइन छुन्डो
वो वेकअपपट्टि चाहिँ सपोर्ट हेर्न दिन्छ उकेन को चाहिँ आज चाहिँ थैपट्टि चाहिँ छुन चिज कम्प्रोमाइज में चाहिँ नि चापमा रासी चाहिँ मेहनत यहाँ चोन्दै वो चिज चाहिँ चिप्सा सोया दिन्छ जिम त हौसला बिहा दिन्छ अहिले नेवा सङ्गीत नेना दिन्छ नेवा म्युजिक भिडियो सोया दिन्छ नेवा सङ्केपा सोइ दिन्छ यो इरा बिहा चुना सुबा म्याम छिपाके जुजल भावना छ नेपाल मण्डल टेलिभिजन सोया दिपी सकल भाजु म्युजिक पिन्द चाहिँ जी कलाकार आदित्य लक्ष्मी पाखे चाहिँ छौ इनाप कथन दया छ न जियो ठो नेपाल भाषा म्युजिक भिडियो त जुन तरिका चाहिँ जुया जिस अपग्रेड जुया मुना चंगडु वो हिसाब चाहिँ दर्शक बिन पिन्छ न वो हिसाब सपोर्ट न दिशा सोया जिस लाइक कमेन्ट न बालो बामलो कमेन्ट न दिशा चाहिँ जी जिपी थे कलाकार पिन्द एकदम जिस हौसला न अलि सपोर्ट न मिले ज्या चाहिँ अझ बालोपट्टि याउपट्टि चाहिँ छौ 18 दै एजुले चाहिँ छिउ झि नेपाल भाषा न थयो ल्याङ्ग्वेज न ल्याउ इनाप यहाँ जी चाहिँ सकसित सुब्या हजुर डेफिनेटली अहिले भएको पिन त छौ जिस सपोर्ट यानु थो छको केटला ठुकी सम्पूर्ण टिम छको भर्सटाइल टिम ख तर उकी माथि न आराध्य लक्ष्मी खड्गे छम लेडीज जो साना फिल्मसी इनिशिएसन काला डाइरेक्सन न जी या कोरियोग्राफी न जी या कलाकार न जी जी कन्सेप्ट न छिस मिले जे या दैको ठैपटी सम लेडीज न गुको ठैपटी इनिशिएसन काउ जी नेवा समाज ठुजापी एकदम सक्षम लेडीज तो यो हेदु वेलकम विद्यान चिस सपोर्ट यानु छे पाखे सपोर्ट यानु छि दर्शक पाखे सपोर्ट यानु दक्ष पाखे सपोर्ट यानु थ्यांक यू सो मच आराध्य म्याम सुमन म्याम छि पाखे अन्तिमे याचना दिपिनु लागि जुजुलपा सकसित नेपाल मण्डल सोया दिपी सकसित विसुमन मानन्द पाखे जिसा वे आराध्य न धाथे नेपाल भाषा यो मे सोया नेपाल भाषा या मे तन सपोर्ट याना दितै न पियान छ अले झिपिने मे ठो जमाना मभिस हाकना छक सोया लाइक कमेन्ट र शेयर याना दितै न पियान छ ठो मे छु कमेन्ट सु कमी कमजोरी त दु चोय दिस अले हाना हाना झिपिन समय हालेले वो चाहिँ वो कमी कमजोरी सोया अझ न बालागु मे बालक मे हाले त न कुतया Okay, best wishes for that. Robinson sir, what's the thandalka khetaweka biso subya biya diye tungla chu thandalka miss chu kha chu thandalka jana yathni tu go music video ya premiere lagi yo ko he chisa promotion yana ko jula chu katha go design ya pati jula cover design ya non cheke teaser non cheke har ek cheez चाहिँ ठुकी yana ko jula pacha okay बिसिनेन सर त्या दिसले थो म्युजिक भिडियो त डाइरेक्ट प्रिमियर जको मया सिखु कथा छ प्रमोशन या पति थो आइडिया चाहिँ गर्न होला गु कथा चाहिँ आइडिया चाहिँ प्रमोशन ना देछि वास्तवै चाहिँ थो गुल्न ब्यानर त जुल गुल्न वो टीजर त जुल जी सोन मानन्द जी न वालेन दिउ ख अलि कि प्रमोशन यार चाहिँ छिस चाहिँ विभिन्न किसिम शेयर याउन किसिम न या जुल जे पास पिन न शेयर याको जुल फ्यामिली डेट न शेयर याका चाहिँ भछि अइ किसिम चाहिँ प्रमोशन यान हो अलि जिना छौ ठिकै चाहिँ सोन दाइयो जिउ चाहिँ मेन जिमसा चाहिँ ठो छक्न चाहिँ मयासी पोस्टर न थेथे न पिक्याउ अलि सिंगर त लिपा पिक्याउ जस्तै लास्ट इयर रुपिन दाइयो जिपटी ब्याजु सिन्डु वो छक्ल म पिका चाहिँ छौ सरप्राइज स्टेप बाइ स्टेप बियाउ चाहिँ खजुया चाहिँ पोस्टर जुलाले सिंगर त न एक छक्ल पोस्टर म क्यासी निन्छुन एना चाहिँ जिम्सा पोस्ट एना ले टिजर रिलिज अनु ख ओ किसम चाहिँ रिलिज एबिलिटी गु प्रोसेस क को थासी छ तो टेक मना थोक ठाइ पे थोकनी समय मा ख वो कथा चाहिँ जिसन जान ना जुल रविन सन छिउ पाके अन्तिम याचना दिने लागि छ छिकिन यानी छगो नुगु मे जमाना मबिसो प्यावे ढुंगोडु छिकिसन युट्युबे सोया चाहिँ ट्विटर लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब यान्दी धैको भलसा कैछना दगले नापा जी सुबा बिमागो जी मेचोमी सुरजवीर बजाचार्य और वे नापनब जी संगीत कमी एकदमै रेस्पेक्टेड जुगल डंगुल सर वे नापनब जी सकल छी जमाना मबि टिम सोहन मानन्द जी रुपेन्द्र श्रेष्ठ आर्यदर लक्ष्मी खड्गी ओ जी मे हालामी पार्टनर सुमन मानन्द जी न यो सुबा विजय रत्न असम बरे जुइद न यो सुबा आफ्नो प्रिमियर टाइम एन वेक झाइदिल र छिट हपा त्यो बिया दिल नाप्न पछि अनुसाकी जित्न यो सुबा आफ्नो एमसी रुपे चाहिँ छिकुसा चाहिँ झाइदिया चाहिँ त्यसको बालक छिट छौ प्रिमियर न छौ एकदमै बालक ज्ञान दिल नेपाल मण्डल न यो सुबा छिट छौ चुलाका छौ होटा चुलाका दिल थौ थनवया चाहिँ छिस छुकुचा नया नया डट झिउ मे बारे चाहिँ छुकुचा ध्या डट वे दक्ष तरौ खख
जमाना धाथे मबिउ चाहिँ मको जमाना चाहिँ भिए ख नि अवश्य न जमाना भिउगे ख थगु छगु मन भिंगा दिस छगु युधिष्ठिर छक चायो मबले म हरेक चीज भिगुए जग खन दुर्योधन पुरै संसार चाइला होला तर म भिमो गन नबख तो फुलको आँखामा फुले संसार काँडाको हातमा कार्य संसार दाठे छिसन मन भिंगा दिस मे मभि सोध्या छ साना जमाना तस कहे बाला तस कहे ब्युटीफुल अले यही पसंग काचना दिस दकले अन्तिमे सुमन स म्याम वो बेकै पाखे छगु मे छिस नेने तुगु हिसिदु ममेजु नकलयाना न्यासे छाया जीमते जमाना मभिसो सुमद खेले मतले उल्यो खाल हाय मानो तेसो जमाना मभिसो माया जागुनु गतुने छंगु की पातया माया जागुनु गतुने छंगु की पातया सुनाम खंका छंगु न्याने तीजक जीवया माया जाला केंके तसोन हगु खछलाई माया जाला केंके तसोन हगु खछलाई यो मजु सलामी छया छि धके है मनिया खाचा मने तया मी खाली सब्यूरे जमाना मभिसो माया जिता हके मते लपु जिला बियोरे जमाना मभिसो जमाना मभिसो तो बोल या मे सोया दिस अले नेपाल मण्डल टेलिभिजन पाखेन ठुकु मे थौचिस प्रिमियर नागुजुला थन लिपा निरन्तर छिस नेपाल मण्डल टेलिभिजन पाखेन सोया दिफै लेसे युट्युब पाखे विभिन्न सोशल मिडिया न जमाना मभिसो छिस सोया दिफै लाइक ना दिस के त शेयर ना दिस कमेन्ट ना दिस सगु भिंगु मन सगु खुशी या मन या सक्छन आशीर्वाद बिया दिस थुले दासे नेपाल मण्डल टेलिभिजन या जाजो म्युजिक लन्च प्याड न सोया छना दिस सम्पूर्ण टिमले से जियन सकेन आउँछ भने सुभा